What the date near Agota may check in Yama. Nana Credo Ajima Rollins date of birth. 17th November 1948. 17 November 1711. 1711. Ena Shatawale so date of birth 1948. Yes, 1948. Ena Shatawale so the numbers no dey na boy. Numbers no say the boy ni. Shata so the 17th October 1984. 17th. Omunyina 17th, but month na necessary. Na say kuna do 48. 48. Ena Shatawale 84. 84. Chabutuo. Na boys ne di loto ti boys ne say na boy. Almost say 17 ni nyina boy. 17 ni nyina boy. 17 ni nyina boy. 19 ni nyina so boy. Friday no. Nemum edru Friday no ena kuna du 48 no. Ekoda na Shatawale 84. It's about 1984. Hey! And now the ocha 3 numbers. The ocha 3 they were di 3 sure. Wabubu machine. Wabubu machine. To boys in the air calculation. Boys in the air calculation no ti. Nana Credo Ajima Rollins date of birth. And Shatawale date of birth. And a Saturday no so no. Esa dane ye. The year 1948. 48. Na boys in the deal to akonta. Oma first weekend di ejemra Man City na Chelsea yes o mo na man for bet say no na lotto for jubilate lotto for no hey o mo dey na Credo Ajima Rollins date of birth and Shatawale mo straight or some go bonza wa odi bet one go bonza after 18 na me be ya adwene say Zenato Rollins mo starting soon o mo nsu na de nya reho ni emfa ntwa lotto ni me bo monza so Oda boys in the first weekend no ti asema wo say o boys is family boys is some family wo na refi ye to na ba ko frɛ me say oh na kunta ankra de ma won kan kire wa kunta na me say de ya no say lotto no na kure na me say yes sadio e ya na coincidence ana say Ubakai at the late mills. My men watch so a bad time. Who said the ma ho kire wo mu? Who said the ma kire wo? Boys ni bre. What the new world? It was the new one my boys ni. What is that? Professor Mills who here among for the yes, Professor Mills so who here on the date of birth among for the deal. That time no who here na among for Chalo to debia. We say I Nana Credo Ajima Rollins who ya wada Thursday. Auntie Ade Friday na boys no e di guso. Then why na sergeant the bad it? Bibu so om se ne ba ne se no so om tete wona na e ba ye se mo ko check it ko date ade na pa om di loto amon for di loto teachers om pa ya ne se obi born sound ade we omo man di bi la show is that next time accident BSC what is that sadness over kai brebi mo I think there was a major accident on Konongo Road Yakwe is it Yakwe area and the TV so am say number ya da car number ehu the way I say 19 BBB and I mean say kedi agro make Ali kura di agro no me afey ya wa na course free oboase dey be free be kwai so weekend no Omanhene Yaw afey o anuma kwa ba ko frɛ o si na accident BSC na say we any pamponi ni o accident BSC ya mo de betu TV number it happens so yeah go happen pa it is there boys na say o mo te mpanimfo no say wu ya no to date o mo nya o mo date of birth e no mo ko buza that's papa we so nya wu na ade chi ya no bu ko ta o mo seche too sure no mo gigapo demo and how die na mo anya bibi amaya enye mo date of birth for that boys ni be twa loto. Oh my goodness. Anyway, we are at the BIS Hey, sure. Boys said the lotto. What the lotto? I be kai say ya kwe accident. Hey. And I Credo Ajima Rollins date of birth. Obi the lotto weekend di. On the Shatawale. Date of birth. And me anya so mo na kan a. Kakutama dwene course say. Shatawale ni Nana Credo Ajima Rollins date of birth ni ye twabutuo. 17th October, 17th November, 1948, 1984.
wow say ye twabutu ti bi show mu din am say hey loto no so say ya adwene masa wonya assessment a wo de obi ye smart o go an assessment no anya sem ketwa akoto wo loto no eja Boakye abrame repair food nko to dwem ai abusuafo mo na ya Boakye asema me eja Boakye nyame nsira oye aseda ye nyame dia nyame nsira o on repair food no akoto kama oh yaw na so me dibi wamamba ku bi adi anopai na amame enu ye de ayi future life na wo say omo ba ku bi o maye no sachet anya squeeze no ai insuo gu fa na ya de umia na mix no aye kama mi na nim say be pai da be pai da ho o ti asoma kuku aka che me o so ra umie no fo no say usuru say be pai eja Boakye just ano guy oh akote kama pa enu say oh me bu say cross here 12 cd so say I win my there say future life they say e was say obia ka early morning we weka yes o sorry anopa na o kam o ko nam kwan ho kreko e na it is so package say enye coconut wo rubber mu ana wo so say obi fisa na ya na mi honam ye bibi mempe coconut aza coconut na aza coconut obi okuta bofro to bi na o mia ne fi ne kwala na kuta sa feeling no she akuta esichire ni kogu one side na udia na kwato sugar ya wan fa bi ama oh ebi kuta asaba no mawie mediri sisi a onim ensuo no gu nchan ena ensuo no so eye ensuo a eye beka ne say azuka kwaji kuku ade ne bra eye 8.5 alkaline water ena ya ye onya ensuo bi akeke anye Sompa eye alkaline water ti say kanje ensuo ni bi no eti umia na ho na bie umia ya na bie ena mixe ne kama na udia oh jai oh medi be so mo said that year for to say bia go be ko excursion ana wa no pa wo ko adwuma office yes e bia by 7 wa sha adwuma se ana 8 ya fe na wo ko delay so akoto emo akoto anwa mo no me ade wo betu na di na no pa lunch time no wadu aduane yes this is what I'm talking about any yes say na ti o eti we ye mimiana asa mimia menu mo bedi o akota umia na yadi etu umia ne sei enna misuro na ayo say be pai yes am say be pai ba de no pai fa kuma ya no mia na de na me fa ma ya no nche de si mia no one say but your problem different boy man say no de obo hu anu atia no etu mia ne say wi a na you begin to shake it na say aye a hole at you okay I mix it okay na kuta say chese bibia wo mu o bibia set just I mix it etu ya na we dey say o ma me bibia no dia na wasa na ne kwa ha no wasa ufu oye ya na yese anu aka to so akuta aduane na ben akuta okay so this is it yes na we bie soro no ya na say we dey media o so mutua me kapa advert amaya mama no be we are near yako calculate was it oye brand ambassador wa dey we am here no say what tua me kai ya utu fa we boss me I mean cancel ojimi fa repair no the kose no wa count so okay akuta sa adi se minimi ye chen o ene ma mentia no ma apu kan kabi no wa count so no what obie so say na wuchim na ye nchim no kuku ade yawo na na kuku ano je chim ni say uchim ni say no abeti okay no ano no eti enie akuta eti mia gu onum on say de pa then ya kuku awo so bit magine yi ne ba
Wait to manage repair them go. Hey, come on. Oh yeah. I could tell come up. Oh yeah, come on. Chance I could go school. Now we could smell they are sending bag in. Yeah, but I know mean or I know power DVR and a future life so high energy. 12 cities. 12 cities. We any boy you dey you dey compare more to na me catch them. What place you order? Place here. They come up. Nice one. I will taste so. Oh yeah. Yeah no. Yeah, to assume me na me. Yo, I that's mean, it. You phone you and now no pay. exam of fasting and then fasting. Media Media future and your life. Future life. Come on. Future life ho asem na me say aduane a wudie na ebo da ache ho ban obi a dibi future life no aduane ekura 23 vitamins and minerals 19 amino acids omega 3 selenium modular inulin dietary fiber high in protein enunti ohwede na ekura omanhena no pe ya ma ba oku school no oni anu bi na ja drinks no omanhena unim say last week ya akora bi ba ye ho maybe the didn't buy na omudi firi obo ase akora no e was 7 years na wo check ne FBS ne fasting blood sugar akora no na ye 13 yes he said drinks is ana ya je so ya se sika wo fie ye kuno sika wo fie so a ya se nkora nsu nkora fa yade sika wo fie a nkora de omu nsu na yade de omba fa bi ntino ba ko yede ne ba ye say akora asa ne odi mfie nsia ya na the sugar no na wo soro dodo e wo soro dodo because obeda kora just ye man drink ansa na wada bizo obesu osu a ne aye me kamfo ama se nte saa ma obani ni di yie kire wo kuru maduane ma obani obi ba ye wasa na ne ma e wo bi saa me say ah te kwasi ara untimi nkonto mmire na wo mpoto na wo mo wase nkora ni nya de umbedie ntino omu nidi a ne chese yade e na woto ama future life e ya aduane a ye die e board da ache ho ban na ya hodo ye wo general one a obi e die friend future life smart food original enu die obi e di na nu firi ho a ye wo 0 enso e wo ho wo pese wo flatten wo tummy wo hia 0 wo pese wo flatten wo tummy a wo hia 0 wo pese wo flatten wo tummy wo hia 0 yen every ma ye kwanse ye mo yade edin na de me ka kire ne se enuane ne ya hodo onyankopon ka kire Israelfo ne se Moses ka kire wo mu no matena bu pe so wache wanum nuro ne saa o da ne ho kakra fa kwa aduane fisa do odi aduro ba wiase wo se mo aduane nya woduro na woduro so enya waduane ya ma me kwa homa no so na me ne obi ni tin komo sesia. Hello, good morning. Good morning. Net to say Nyame adom. Ya no ba dey say also one samba kumienu bi e kan fa future life ho. Ma ye nte wa no pa mi nua. Ana pe dey boko damwase. Eni etie ko ina. Sabra mi ke se from easy. Na minya liver cancer. E wo bi ko bi. Ye funu ahun ye. Na Abraham ye funu ye no. E ko clinic se bi ka check ya de kure ma ye funu ahun. E ko ye no. Mu kam scan no mu so. Problem say na Abraham ye funu so mo letter. Isabu no am ka kire sa do anapa. Me fanko hospital. E wo dom na mu check. Then am so no. My wife ka say o and yam rest life. Na wa che hu say life no. Ye yam right so o kan am so okay. And ye bla. Ye to na mo ba ye no. And I did let you know about and I'm okay. I'm so a liver cancer. Abba, the liver name. See, I'm not the Yafunu Ayasa, liver and I am ready. I'm okay. I'm mommy, future life in your enemy. Oh, mommy, liver capsules in the car. Now, me bad a year, Yamiatum, Yafuna attitude. See, my comma. Who said in a while. One year, we say, yeah, I am in a minute, our problem. Now, me come to future life. I'm
the future life no aduane ɛsan tell you there. See, I know. Obekase will live and I repaired. But why you come? Ah, you see, and your man, those times, what you were with the pains, the now of Fua Yenin Afrio. Nipediana says, Sinida them. Need be I come up. The Yamanuka Segrano, which became one Mabaho. Now, my bill will be asked Ephraim and a fake catcher and say, I didn't say it's your own and wife. Now, baby, I'm a call and you found so. Teacher life here, and also, and yet, we might give back on my number on sponsor. That yeah, me come here and crack. You jump to come on the body back on Ade Akye man say on sponsor. Okay. Yeah, then you may say, future life, yes, dance. What you name some all canwa. Nefra ahono minim de aye no oba ya so to future life. Yesterday na aye wo. Sa, o kan wi ya, na nipa bebere ni mo. She say nei Omanhene kidney and liver problem e wo soro sania kolebu for record o ye no. Almost 4 weeks ni she say nipa yare o papa she say ye nhwe eniema bi enhwe ni yie bebre de hihye omo yeah kidney ya feri ama no yeah kidney and liver yare de say there is on the increase e cost ran kasa no kra say ya hwe ne bi ya megidi ye say mfie nu mpa de yanimu to 2030 enipa be wu ankasa if you say eniema ye ko wo man mu no ye duane a ye die ye nsu a ye nom ye mframa a ye home eno de asemfo obi a ho oh awurade hwie mobo ya ade a ha adwen ankasa ye bompa ye say aduane ye ka ho asem no wo de wo da aduro so na aduro so ya aduane enu ntibra ne bedi yente ni abeg hello good morning now what to say nyame adom also one samba kumienu bi efa future life ho ma yente wa no pay ai me ba cho ya fra me ya cha me ka sa frin kawe me kunu ba yare ta ya de anya ya de ba kon ya de afodo bebre ya kire suro ku ka ho ti me bra ya na obi di future life ho adan se kire me na pati se me na dibi me de na ko ho na apai start future life wi yankopon adom me kunu ho atono na papa no why you say come me the future life me friend a draw me friend a duane me ku 7 to 8 years and no be hu a why ya brand here no ho fire no why you say the future life dey me dia dance mu obi ya dey ha esa nyarewa bebreba na gunu so no ni nyina akọ no listen why ya brand here e ba sa akra na wo kra wo so wasoma dwo papa ankene sorry a wo na wo pagya no ona wode ne o man aduane wo dware no ene ono aye ne bibia ene ono aye ne bibia wonante wo ye bibia ti e ma me soso wo bia hu mi o se a wo ho aye fe me so no hotel no me so me ho aye sa wo soso o kama no ana wo so dibi e ma no mo ka he o be wie no agye adimpo ene wo bia ya dia ha no so won ko ba bia won de won ko di future life na me aduane ne de me fra na dro friend a draw on the future life no so no ho ba tono am na dia dance say dey bi bi right into so head ye kura me ya you repair food ekotodwe usisi waposo de ha wo no cartilage ni nyina awewe kasa na etwie bra na ma repair food na ahwe mbonko aso a we see a beauty just say we dey na asesa we dey asesa we dey ya ahwe wonsa achi hwe wonsa achi na fa hwe a hwe mu wo nim so already ya kama wonsa achi ene wonsa yem ha no ene wonim nyina na maache sa na nyankopon abo no ekwa akosi wusire mu nyina eni tra ya wewrewera wutumi se eniema ngoyi na no nye makeups na beboa wo fi se makeups nse anwumre obesa ahoro de tie ana tie me mo aduane adi na beautiful no reduce wrinkles in 28 days ehine fa na wo pa aduane yenya bi ma wo ba bia ye benya bia ma wo odi wo pese ho ye fe ye obi wo ho wo pese wo furu twen ye obi wo ho wo pese wo sisi ni ukotodwe waposo ha wo ye ni nyina ye aduane se ne ma amene kan e ye aduane yankasa ye chiri kwan no ye wo sofo line alignment wo konkraya
ye obi e wo Ghana Telecom University opposite Abeka Junction ho de no na fe ubenya bi wo kasoa wo frɛ na wo within Accra ministries ye benya bi okay hwe number no na frɛ yen kuma senso ye wo sofo line alignment kuro bi a wo so bia nso empo wo pese wo ton bia ye beye enei ya sa bie ye ntaban no mu se asɔre fo mo pese ye beka sa kyerɛ mo nso a wo ba ye no mbotena se na nso ye tima be spend there 15 minutes bi e wo masɔre ne yaka na ne ma no se ne yesi ko no ha adwen e ye wo future e ye wo life ye numbers no e ye 0246 01 another 01 50 0246 01 another 01 50 and a number for 0242 87 80 90 0242 87 80 90 Future life here Diane Yankasa. Diane. Erade nhyira munya. Yamin kan ho. Future life ya Bolivia Enterprise na mote o monkano. Ena no pay ye betra sia na mabedwafo aye krado. Enti ye de hyehye so a anesa. Ba cho mo trase. Ko yidi. Sompa FM. Okay. Chamanusa. Yes, sir. Now I want to say. Pacho, Mia, you know, so green, mommy. Okay. Aha. Bibi aboko there. Yankoponadu. Yes. Yes. Chamanusa, ewo. Mihu na chede. Papa. Asante Regional MPP Communication Team. Yes, sir. Odi akotene wompa. Franco to a champon. Nampom. Ina Brian who ever now so Frankie a lecturer ewo Spiritan University na NDC Communication Team Asante Mantem ha odimu akotene pa ono so ewo ha yesiemu a ye ne mpanimfo a wo nim de na omo so akwadare amanyosemu na ye ne omo ehia anopay we are looking at the mother tongue policy na enra Minister Enam, the Deputy Minister, so Clement Apak, ever clarify say, and you say, Omaya no wholesome say, if you know Krumi, the OSHS cry, am fa, a man for be size, I no modalities yade. Now Clement Apak, nya quino or say, Minister say, from KG to lower primary, from KG to primary 1 to 3. Now, yede your mother talk de to what extent enebeboa emofra sure any Ghana yadisia sure is it a propaganda is it a clarion call of Ghanaians say mama yenyai de no na yenye bibi foforo to get because you can't do the same thing all the time to get different results the atosumienu minority warns of return to cash and carry amid NHIS breakdown. Is the NHIS breaking down? Yeah, Nancy and Albino say, why release this economy a day? And today now common national insurance minority ewo our moka. Could you punk kruma say I won't say cyber security bill are binding by a year. Then so say siano. Chat group kura uko kasem koto no ne ade a wetime nya problem. Is the president